2024 बिसिनि लोकसभा भोटनि samwng bwtang tabungni simino chengwi rwkha BJP hakotoni kwbangma hasteo je लोकसभा thai tongo aborokno tuino naikol tongkhai BJP thai rokno kaibrini thaio khagwi rinani samwng bwtang chengwi rwkha Bharatiya Janata Party kwplai wngna bagwi thai rokno ABCD ni kahai kaibri thaio khagwi rikha लोकसभा achugthai BJP je thaio kwplai wngnai aborok mung rwkha cluster A te je thai rogoi BJP kwplai wngya aboni mung rwkha cluster D चेंगनानि नाइतंखा छत्तीसगढ़नि काइचुकुची achugthai no tuyei aboni bisingono kainei chi sini achugthai no bite si cluster tonkhai BJP ni naikol rok srangsalam मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी नि फायै मानजाक फाइमानि व BJP नि केन्द्रीय चंगमारी कमिटि नि आचुक्लाइ मुंगो आबो हाइकेन गसिमुंग नहर जाखा मध्य प्रदेश नि खिसा देरा मुंगो कलाइजाक achugthai रokनो जायखे नाइकलनि samwng bwtang chengwi rinani bagwi गसिमुंग रजाखा लाइथानाय 2022 बिसि चेंद्रप सिकांनो आ samwng bwtang chengwi rimani hakotor gwnangै 144 लोकसभा achugthai no देरा मुंगो कलाइजाक हनै नाइकलै तिख्लाइका जे थाइरगै BJP बदल रक कप्लाइ अंगलाक बिसानि बिसिंगो नाइकल मुं खलाइका BJP आ नाइतुक मुं samwng bwtango samung खलाइका BJP नि जनरल सेक्रेटारि बिनु तावदे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान स्मृति ईरानी नित्यानंद राय अनुराग ठाकुर जी किशन रेड्डी ते महेंद्रनाथ पांडेनो ते देरामुंगो कलाइजाक हास्ते रकनो नाइकलै samung खलाइना बागै साकाय BJP नि याकचु आचुफां जेपी नड्डा ते केंद्रीय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह बियो रिपोर्ट कखरा।